Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Hading gajing urlong ke surok ya kabel ainam haka kerteng Sanbo Shulai Road UMLA ke Saud Shulong mentagasngi ulalit banjurip sagi ali ke surok ke badang shna minta bagi badairu ke be bat juat baha ban shna nak benta ban pinsuk ke ba chong shnong haka let kawan haga di gajing let banjurip ya ki ali ke surok hapo ke shnong lomparing laidan langru de ki officer katna PWD bat kumjuru ke noyalam shnong chong lomparing nalor ki baipan kini ki arli ki surok ki bausan bo shulai ulalit banjurep ki deki badan hakathan dobigan bagi jintre ben pelat surok kali haga dengan than kelaya syakman hakuwe kaliang ubasan bor lapen pau bakatran ka koi kakya ka bo thong bahapo ubnai nai lur jong usnam banwan kin persyang ban pendam bat pentre kam noi ke hospital ke bosi pau jingtia ke badan halom paring ya kini laya thu dagi officer katnan hau MLA ke Shillong South haga jinit jurep ya gajing pentre ke barang syat ringkat gajing senang lang ki noi lam shnong Baksan bawa la pentip bagi konstituensi ke yok kumbah real point khalai klur tingkah nak kata koi kakya ban pendap ya kata mini hospital bat ban maramat thamai Kalaban State Dispensary. Trên một trăm đây kinh tinh là tốt चुप ले जरा तो पानी दे दो थोड़ा Tinggal jurip patkat kum gaji ya jurip penta kaski kalau ba gajing kuak kalau begini penstat no kerang ba mu lada kada ke mini hospital ka ba kum ba kadon ka provision kan kandon school dia pat lada kadon kono gajing mensau lani ba ha ba pun lani kadon gajing mensau ba hor ba tu ba stom kendit kat pakin let nang ne cha ka jingai ba du kum ba chi ho kharar kilometer nang ne ban let boy civil tegamut kan yarap bahang ne kalan gijing dia emergency case kelalan petia bersumar kerki yaki ban ya dai ke cingim duki hakin no kijing pang kijing stom ni kendu ya ka mo ya no ka jimen saw te ngaso bnai kublei and ru ya baru ki prolog ni penting ke press bertunjur khamtam kumangalong menne ya gator barsenong opar lumparing bat lor lumparing bat ka lumparing sports club kaba hakitai sistem ki bladep hapor mengawan ke joint inspection ni initiate kadon ke provision hang tu kaba ngaso banai kublai ya ka dorbar sunong ka jingpe jingai jongki boro ar ki dorbar sunong sports club ru but kinong song jong ka luar lumparing opar lumparing boro ki blai sunong tilang ki blai kemen lang ba ban ai sobha klem da siu ya ka jaka free of cost kumbong pareng nriu 1000 square feet tam ila ai ya ka jaka health department but ru kajian trailang ila initiate but ngaso ban ai public ko puar di mangala layu at proposal ngilayu at ki kot jaka puta gila penbiang dengan doan bersenong ala sokbit seka government ala rung chief minister but la recommend nung tu la pa no at ko puar ng kema pa ujim sangma bolong health minister te kala proses ka DPR kili ya pengkre nang liang juga health department te nga sopan ay kublairu yaw chief minister ba kontrak sangma wala ay recommendation sa health minister ako por ba James sangma but
ndalapoi ka file hakaji di sha shipela nga mga kumu MLA dengan dekat Han buat James sama kumu help minister tu kapur ang tu yu rai election bala khot lang yu top official jong ka health department bala recommend bala sanction la sanction ni ya ka mini hospital bar kumjur ya kata hal dispensary alaban dekat total jong kana health center halumparing bar katai ka renovation ya katai ka laban state dispensary halaban kawai naki dispensary kibala established by the then British government dari kerja dispensary ke batau na du por pareng kane kumju ngasobna ku blay biang ya kalian ke health department ru badan cidanya to kapur ya inspection kumdo ban extend yaki room yaki kamera ban extend yaki quarter ban extend yaki cakabu kali dengan sobna ai kublai ba ya ganeru ngilayo sanction lang hat kapur kabal akod caka san paulak but total ya kane halum paring bar halaban state dispensary naka health department kalau long driu kurur khat lailak new driu ajar kedai pasau te hadin jogane kana kalau kejarap ke bakrau ngasobrai ngu ublei de kajing aibor ko jong yangai ginong sunong ya ginong yalam sunong na doktor bar sunong kumjuru ya di ginong yalam naki nakaliang health department na doktor ki director ki mo ki engineer ki official na engineering but poro ki official ki balai stroke tilang ba ban penurung bar hakane inspection nakaliang jong bawad yang ku engineer but ki official ki contractor ru kilai ka assurance by September kan long functional no kerang bakan ai no ya jing sekri jing sumar na mata kot ka khia jing pai ba kumu MLA ngi pej lu mo na bata ki kan ki bala ai na mata jing kam na do ko umbam ubdi na do ka ke surok henti skin jing kam jing pai ba kana ke indoor stadium kalalong kana ga jing post new kana hang na kasan bor sulai road ru kalalong kana kini bat kini surok menta ke jan sartli kabangin selit jungo ba perlu di menta aki ongoing ke construction kana kabaniat na kaban beteng na ying joi kong norah nyau ter lungba katai denik building sat ba pho mat connect katai apa mau nei kaban poi salaban bar kawai bakatai na dining ba buat kaban lihat ni kong kui karwan lang bong payung play kan ya tu ni ba i kan poi ha do kok sat ba pho itu dong song satu tu beli kilayo ya surok na sa try nang turu kilasuk bandung kali haying dia hakabade ya perlu di kini ki artli ki surok kanaka kisah platform kanaka bade pansinai kanaka surok na yang kita murah yang tertentu karena kalau apa ya tu arkur sau lailak arkur daya jar senspa ban kana ban kabanian na kcaj ba pom na yung kui karwan lang ban poi hadu lor paring haru kcaj ba pom kana kalalong sikrur kat saulak sau ko arhaja te habagi khen lang ka health jong ka health department bat ka PUD department total ka point riu krur nyo po arlak prahajar sau pasau saya sisin dengan sopan ai kublai biang ya chief minister jongi Sri Konrad Sangmaji pemengalaong ba nadu kasi ka basnang ban nganra ya ka letter of appeal siya chief minister hang du hi Islam mula recommend ngalapoi pat apo cek department ban budin siya planning finance but aga bakat du kapoi aga mra jongu health minister ba James Sangma ngaso ban ai kublai ya bilale ba aga ji disha bagi officer jongu ula ai aga recommendation ban sanction ya ga scheme nagale ka prudi ngaso ban ai kublai ru ya iba prestun tun song ko PWD minister but proki official but ki engineer jongka PWD department akaba ila ai ka strong recommendation ban sanction ini scheme pat penta basa kalau ba natra udah sedang panuan mo nagale ka engineer balitem lihat resto balung doi ba ujon
ban ro bre si usna ban wan mo ki april bi ngi la ban ya idu gri no kang ba ki pai ba ki la ban kam te mentang ka dia lang sai sin ai play api but sai sin ai play sem kumai Christmas but sem kumai in advance kang ba video ya ka jiksu ke diksan video ya ke imbo bai video itu imbo ko kia makin rakhiru ya ka ka Christmas dak mensim juga jing summer ke dak mensim juga jikmen akaba ublay tin krat ber Jesus Christ pun kerku yang ayah pi bar ki begitu mu ka jing im juga man kasngi kilong ki bayai ben ti ban long job ban ki bayo ya kerku boleh cibun ngasobra ku boleh ru angne kerpang ru jai ba syai par walang berborok kidong kitkam juga dor bersong riat laban kejar bual balong rang ba syong jaga riat laban kejar bual hakaba iru ide wei lagi ba ya don bertalang kemudian hakane kalum borok kowe kana hi kalu geretar lumparing kepadon lai dor barsong kade kasong kadon hatrai kejat jong ulum silong boyong mo kade arter kasong kapakadu jong kasor silong borok kowe de kade kajing yu ya kana mini hospital chojing thia kan long kajing mentua ya porok kinong silong jong lumparing pulun apo kini lai dor barsong baru kamtam ya kitu ki long yeng ki buan lagi baduk posuk ki ba mukot buar ban koi sa ki wiwi hospital te tang dok tahi tementang ini ya late nyo saka ini ya join nyo saka second inspection untuk